Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane twifuza kugarukaho muri kano kanya. Kuri ubu ngubu umuntu witwa Wagner cyangwa se Kayikwamba, murabizi ko ni umudipolomasi mukuru wa RDC cyangwa se ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC, yagaragaje amarangamutima akomeye kugeza naho abantu benshi muri Kongo bamunenze, ariko yagaragaje amarangamutima akomeye kugeza naho yagaragaraga nk'ugiye kurira imbere ya kamera. Ni ibintu tutarimo gukabya, ni ibintu byabayeho. Twifuza kugira ngo umenye se byamuteye kubera iki ubwo yarimo gukomoza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, akabihuza na FDLR barimo baragerageza guhagarika muri kiriya gihugu cyangwa se kuyikuramo kugira ngo babacyure batahe mu Rwanda. Turaje tukubwira ibya makuru, ariko tugusaba isegonda rimwe ryonyine kugira ngo udukorere akantu koroshye, gukora subscribe, ushaka gusharinga iyi nkuru ikagera kuri benshi bashoboka b'inshuti zawe, cyangwa ugatanga igitekerezo cyawe kugira ngo aya makuru tukugezeho umunsi ku munsi ujye uba uwa mbere mu kuyabona, ariko bigendeye ku byifuzo byawe. Dukomeje n'amakuru twaguteguriye, Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 kandi ko ukomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Teresi Kayikwamba Wagner mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Christian Rusakweno wa Top Congo FM kuri uyu wa gatandatu Ukuboza 2024. FDLR yashinzwe n'interahamwe ingabo zatsinzwe ex-FARE n'abahoze mu butegetsi bwateguye jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ihabwa ubufasha na leta ya RDC burimo intwaro, amafaranga n'imyitozo ya gisirikare nk'uko byemezwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Gusenya uyu mutwe ni kimwe mu by'ingenzi biganirwaho mu biganiro bibera i Rwanda muri Angola bihuza intumwa z'u Rwanda n'iza RDC kuva muri Werurwe 2024, ndetse mu Gushyingo 2024 zemeranije ko bizakorwa mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cyo gusesengura uyu mutwe ni icyo gusesengura ibibazo ushobora kuzateza no gutahura birimo ibindiro byayo naho bibitse ibikoresho. Icya kabiri ni ukuyigabaho ibitero. Icya gatatu ni ugucyura abarwanyi bayo. Byateganyijwe ko byose ibikorwa bizakorerwa mu mezi 3 yonyine. Uyu munyamakuru yabajije Minisitiri Kayikwamba impamvu leta ya RDC isaba u Rwanda kuganira na FDLR nk'uko nayo isabwa kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanira abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ni ikibazo umunyamakuru yabajije bisa naho adafite amakuru ahagije, kuko tariki 23 Werurwe 2023 ubwo umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yaganiraga n'abanyamakuru i Kinshasa yavuze ati byaba byiza ko umuryango mpuzamahanga usaba Perezida Kagame kuganira na FDLR. Ayo ni amagambo uyu muvugizi wa guverinoma ya RDC ziriya tariki twavuze haruguru yabitangaje. Mu gisubizo kivuguruza umuvugizi wa guverinoma ya RDC, Minisitiri Kayikwamba yabwiye uyu munyamakuru ko leta ya RDC idashobora gusaba u Rwanda kuganira na FDLR kuko igizwe n'abajenosideri. Asobanura ko ari rwo rwafata icyemezo cyo kubikora cyangwa rukabireka. Kayikwamba agize ati hari ibintu bibiri abantu batekereza kuri kiriya kibazo: isano riri hagati ya FDLR na jenoside, amateka y'u Rwanda. Abanyarwanda ubwabo nibo bashobora gusobanura uko bakemura icyo kibazo cy'amateka ababaje. U Rwanda nirwo rwafata icyemezo cy'icyo rukwiye gukora. Uyu muyobozi yasobanuye kandi ko abaturage ba RDC bagizweho ingaruka n'ubugizi bwa nabi bw'abarwanyi ba FDLR
bakorera mu burasirazuba bwa RDC mu myaka igera kuri 20 bagezeyo. Ati ntabwo duhakana ko FDL iri muri Congo cyangwa se muri RDC kubera ko FDL ihungabanya umutekano w'abaturage bacu, biri mu nyungu zacu ko FDL yava muri RDC. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu Gushyingo 2024 yatangaje ko bidashoboka ko u Rwanda rwagirana ibiganiro n'umutwe wakoze jenoside. Yagize ati FDL ni umutwe wakoze jenoside, nta biganiro ibyo ari byo byose bishobora kubaho n'umutwe wakoze jenoside. Nta gihugu na kimwe nigeze mbona mu Burayi cyangwa mu Budage gisaba cyangwa se gisabwa kuganira n'abanzi bacyo. Uyu ni umutwe wakoze jenoside watwiciye abaturage barenga miliyoni. Rero ntibishoboka ko twaganira n'uwo mutwe wakoze jenoside cyangwa se wa genocideri. Ko barimo Muyaya bageranye FDL na M23, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana kugereranya umutwe wakoze jenoside n'umutwe urwamirira abaturage bicwa. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati nta muntu wagereranya umutwe wakoze jenoside n'umutwe urwamirira abaturage bahohoterwa cyangwa se bakicwa. Biteganyijwe ko tariki 15 Ukuboza 2024 Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa RDC na Joao Lourenço wa Angola bazahurira i Rwanda bakaganira ku myanzuro yafashwe mu Gushyingo 2024 by'umwihariko uwo gusenya FDLR. Ku yandi makuru twaguteguriye, hari amakuru menshi arimo kuvugwa, harimo inkuru mbi cyane irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho muri teritwari ya Masisi na Rubero byakomeye, intambara yarimbanije, abasivile barimo barapfa umusubirizo. Turaje tukubwira iby'aya makuru ababaje cyane. Niba ufite imiryango hariya, nyamuneka turifuza kugezaho byinshi kuri aya makuru kugira ngo uhamagare wumve niba nta kibazo umuntu wawe yagize. Si ayo makuru gusa, tugufitiye n'indi nkuru nanone ivuga ko Perezida Tshisekedi hari amakuru yatangaje ku nama yagombaga kuba tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2024 yari buhuze Perezida Kagame na Felix Antoine Tshisekedi. Nabyo turaje tubikomozeho. Sibyo gusa, turongera tukubwire amakuru arimo gutangazwa yuko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yamaze nawe kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na RDC. Urumva rero n'ubwa mbere abitangaje, n'ubwa mbere avuze kuri kino kibazo. Nawe turifuza ko wafata umwanya wawe ukumva aya makuru. Duhereye kuri inkuru n'ubundi ya Dr Edouard Ngirente, yatangaje ko icyambo kinini kuruta ibindi biheruka gutahwa mu karere ka Rubavu bitazigera bipfa ubusa kubera ibibazo by'umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuwa gatanu tariki 6 Ukuboza nibwo Minisitiri w'ibikorwa remezo Minifran yatashye ku mugaragaro iki cyambu cya Nyamyumba kitezweho koroshya ubuhahirane mu baturage cyangwa se mu baturage bari mu turere tugize intara y'Iburengerazuba hamwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyambu cya Nyamyumba gifite ubushobozi bwo kwakira toni 700,000 ku mwaka no kunyurwaho n'abantu bagera kuri miliyoni 2.7, ubwo ni 2,700. Kikaba cyakwakira ubwato bufite metero 60 bwikorera kontineri 30 icyarimwe. Abanyekongo by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Goma bari mu bitezweho gukoresha iki cyambu mu gihe umubano utifashe neza hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda kubera ibibazo bishingiye kuri politiki biri hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'Intebe mu biganiro cyangwa se mu kiganiro ajyanye n'abanyamakuru kuri wa gatanu yavuze ko kuba umubano utifashe neza hagati ya Kigali na Kinshasa bitazatuma kiriya cyambu gipfa ubusa, bijyanye no kuba nta kibazo u Rwanda rufitanye n'abanyekongo cyangwa se abaturage ba Kongo. Yagize ati abaturage ba Kongo ntabwo dufitanye ikibazo nabo, nubwo ntacyo
twagira ikindi kintu twongeraho bo barambuka. N'impamvu icyo cyambu cyafunguwe nuko tuzi ku rwego rujya urwo rujya n'uruza mutubarire urwo rujya n'uruza rw'abantu ruhari, barambuka bakora ubucuruzi mu Rwanda bagasubira i Goma. Rero umuturage usanzwe nta kibazo afite, ikibazo gifite abanyapolitiki bafata ibyemezo. Umuturage kuba icyambu yacyambukamo nta kibazo gihari, kuko ntibipfa ubusa. Minisitiri w'Intebe wari wanabajijwe ikibazo cy'umubano w'u Rwanda n'u Burundi, yavuze ko u Rwanda rwiteguye kubanira neza abaturanyi barwo, gusa nanone rukaba rutagomba kubategeka nabo ngo babane neza n'u Rwanda. Yunzemo ko icyo u Rwanda rushyize imbere ari ukurinda ubusugire bwarwo ndetse no kurinda umutekano w'abarutuye. Dukomeje n'inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu ku wa 15 Ukuboza azahurira i Rwanda na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame. Abakuru b'ibihugu byombi bazahurira mu nama y'Inyabatatu batumiwemo na Perezida João Lourenço wa Angola, wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kumuhuza mu bibazo bya politiki bimaze igihe hagati y'u Rwanda na RDC. Minisitiri Wagner Kayikwamba mu kiganiro yahaye Top Congo FM yavuze ko nyuma y'uyu muhuro RDC yizeye igenda ry'ingabo z'u Rwanda. Kongo Kinshasa imaze igihe ivuga ko ziri ku butaka bwayo. U Rwanda ruhakana kohereza ingabo muri Kongo, icyakora rukavuga ko rwafatiye iki gihugu ingamba zo kurinda umutekano warwo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe aheruka kwemeza ko Perezida Paul Kagame azitabira iriya nama izabera i Rwanda. Kera kabaye abakuru b'ibihugu byombi bagiye kongera guhura mu gihe mu mwaka ushize, umwaka wa 2023, ubwo Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza, yavuze ko ntaho azigera yongera guhurira na Perezida Paul Kagame usibye mu ijuru. Muri Mata uyu mwaka bwo yabaye nk'uwisubira, avuga ko nimpura na Paul Kagame sinzamutakambira cyangwa ngo ngire icyo yikirana nawe, nzamusaba namwerurire mureba mu maso ko ari umunyabyaha, ibyo bizaba bihagije. Dukomeze no ku yindi nkuru, nanone inkuru twabateguriye y'ikibazo gikomeye cyane cy'intambara irimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu watangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakajije ibitero ku birindiro byawo ndetse no mu duce dutuwe n'abaturage benshi twa za teritwari za Masisi ndetse na Rubero. N'amakuru yemejwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka ndetse na Benjamin Mbonimpa usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wawo. Kuva ku wa mbere w'iki cyumweru, M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta bari mu mirwano ikomeye mu bice bigize teritwari ya Rubero nka Kasege, Miwombe, Ruofu na Katwa, duherereye muri hagati mu miji mito ya Kikuvo ndetse na Kirumba. M23 mu itangazo yasohoye mu mugoroba wo kwa gatanu yamenyesheje abarimo umuryango mpuzamahanga ko ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR, abancanshuro b'abanyaburayi, Mai Mai, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na SADC rikomeje kurasa uduce dutuwe cyane muri Rubero, Masisi no mu nkengero zaho ndetse no ku biniro byacu. Ubwo aravuga ibya M23. Kanyuka yavuze ko ibi bitero
bishyira mu kaga ubuzima bw'ibihumbi bw'abaturage ndetse bikarushaho gukomeza ikibazo gisanzweho. M23 ivuga ko kuba ubufasha buhabwa abasivile bari kugirwaho ingaruka na biriya bitero cyangwa se mirwano ari byo kwamaganwa, ndetse ikanavuga ko ikomeje gukora ibishoboka byose ngo ibarinde ndetse inabacungira umutekano. Uyu mutwe urimo gutabaza mu gihe mu rundi ruhande ukomeje kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko mu byumweru 3 bishize amakuru yavugaga twigaruriye imidugudu irimo Shugi, Kinigi, Kaniro, Mururu iherereye hafi y'agace ka Rubaya muri Masisi. Ku yandi makuru twaguteguriye